reka nongere mbahe ikaze kandi mbakire neza. Nitwa Imana Ishimwe Topiste, tujye kuba tubana mu makuru y'imikino agezweho muri ano masaha kabisa hano kuri Wamenye TV. Nizere ko wamaze gukanda follow, wamaze gusubscribe inga kuri mbuga nkoranyambaga zacu zose, hose mwadukurikira yaba TikTok, yaba Facebook, Instagram ndetse n'izindi. Nizere ko mumeze neza kabisa, mwamaze kuhagera. Yitwa Nishimwe Blaze, yamaze kugera muri Sunrise hamwe n'abasore babiri batandukanye barimo Ngendahimana Eric ndetse na Mbogamizi, bamaze gusinyira ikipe ya Sunrise. Ikipe rero ya Sunrise ni ikipe yazaga kuba izamuka mu cyiciro cya mbere muri uyu mwaka ushize. Yitwa Boateng Mensa, abantu benshi baramuzi muri Mukura Victor Sport. Yaramaze iminsi akinira ikipe ya Garde Republicaine hano muri cecafa, yamaze kongera amasezerano muri ikipe ya Mukura Victor Sport. Reka amakuru yacu rero tunyarukishe twihuta cyane, tunyarukire muri cecafa Kagame Cup. Yazaga kubikomeza kuri uyu munsi, ikipe ya Al Hilal yasindaga ikipe ya KVZ ibitego 4 ku busa. Ikipe ya Rayon Sport nayo yazaga kubitsinda ikipe ya Task igitego kimwe ku busa. Igitego cyatsinzwe na Atiso Kojo. Igitego cyabonetse mu gice cya mbere. Ikipe ya Rayon Sport irasabaga gutsinda ikipe ya Al Hilal cyangwa se ikanganya kugira ngo yizere kuzamuka muri iri tsinda kabisa nka best ruza, kuko ikipe ya Al Hilal niyo iyoboye rino tsinda. Ikipe ya Rayon Sport iri ku mwanya wa kabiri n'amanota 6, nayo ikipe ya KVZ iri ku mwanya wa nyuma, mu gihe ikipe ya Task iri ku mwanya wa 3. bisa naho byamaze kuyidangirana muri indi tsinda. Ikipe ya Simba yazaga kubinganya n'ikipe ya Jamus ubusa ku busa. Ikipe ya Singida itsinda ibitego 4 kuri kimwe ikipe ya Mogadishu City Club yari mu gihugu cya Somalia. Muri iri tsinda ikipe ya Jamus ni ya mbere, ikipe ikinamo kapiteni wahoze ari wa Rayon Sport yitwa Muhire Kevin, wenda basanzwe ari kapiteni wa Jamus. Singida ku mwanya wa 2, Simba ku mwanya wa 3 ndetse na Mogadishu City Club ku mwanya wa 4. Yitwa Vinicius Junior warumaze iminsi avugwa mu ikipe ya Arsenal, bikaba byamaze kugenda rwose bigabanya ubukana. Ikipe ya Real Madrid ikaba imaze gutangaza yuko igomba kongera amasezerano y'uyu musore yitwa Vinicius Junior. Ikipe ya Arsenal rero nyivugaho ikaba iri hariya mu gihugu cya Espagne, aho iri i Girona, iri gukora imyitozo kabisa yitegura Champions Premier League y'umwaka utaha. Ikipe ya Chelsea ikuvugwamo witwa Danny Welbeck, mu gihe Jesco Gvardiol kabisa aramuzi cyane, umusore ukina ikipe Man City, akaba yongeye amasezerano mu gihe Savinho we amaze kuba avuga ko agomba gusezerera ikipe ya Manchester City. Reka rero mbe nsubikanga updates mu kanya, turaza kuba tubabwira ubusesenguzi butandukanye kuri iyi mikino. Nukureho urushinge onda ni Wamenye TV. Nitwa Imana Ishimwe Topiste. Nimukibagirwe kugaruka kutwumva, mukande kuri subscribe batarabikora kugira ngo ibiganiro byacu bizaze bibageraho ku buryo bwihuse, kandi mwibuke kudukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu nka Facebook, TikTok, Instagram ndetse na X.